Yes, welcome back to my channel. Anigan sapi phalia sikuina moi bi hope reason. Aje moi special video ekta luina ase duki asikule do this week pura KBBB Youth Mission Project week ase do 3 to 9 July 2023. Achibra suru guina 9 tak chawle ase dura aje ki kurina chawo do lop khatarap tak kuri chawo video sign na ja gede ekta moi request kuri mon chai keman Konyak youth ase Pusti de aro town gibi into mission project week thage idura achibra suru kuina 9 tak chawle ase do hafta bura khambi nitu la khore lokhane na thakibi online kam kurina kan kote kam kuri se kote chai se kuina mission project week kane kam kuribi aro oi baba ama kan gibi ekta kaule mon chai man a missionary kam kurile chawle na pare like China Indo Bhutan Assam dukan ni chawle na pare indura mogan chawle na pare lebi nichu hatte taka tuka paisa 1 tuka hoilebi 2 tuka hoilebi itubra motab koribe tubra 1 tuka 2 tuka hoilebi motab korise koledo anibi ekta missionary kam ekta korise itubra kiman jun baba ama kan ajut kan aha tamde tuka paisa taka itubra motab koribe moram koribe koina edu mission project week edu piche power kam green chawle aro mission do months of hat milina age chawle kibo koina dubi moi ekta request kurise dubi channel diase acha tom edu pura week chawle se ekta ki kurina chabo edon update kuri thakibo dura moram video kan skip nukurina sai thakibe ending dak sai thakibe aro moi ekta request kuri mon charo moi laga channel de moram subscribe kuribi aro like share kuribe konoba do subscribe pin kurina like pin kurina ini sai lagi itu berapa orang ina nuhina video do para tak last tak saule try kuriba aro mula video ke motor kuri tv kuina itu bi ekta request kurise aja coba video sai na enjoy kuro Mission project week nam de kam kuri side dan ekdam power kam kuri to see cha
Kopi. Kiri kopi.